Hana wathi makhumbula kuthi ukhunjuliwe wahanjelwa ngemazulu ampha umntwana. Wase sewuyathi hlolela uthi fake enkingeni lenhle lengaye emuva. Wathatha yena loyo mntwana lo sikhumbuto ngemsa waNkulunkulu wayonikela ngaye. Wabuthi hlolele kuNkulunkulu. Wabuthi enwaye ngelukhwekhwe. uNkulunkulu wathi ngeke uzungehlule ngekunikela. Wamupha labanye abantwana labangu-5. Hana lobeka khalela munye nje umntwana. Kepha wathi makanikela ngaye, uNkulunkulu wase sewubenda babasithupha. Ungukhunjuliwe, ungamkhohlwa umendi wakho. Ungathi khohlwa tento takhe temusa. Nawe tibangele lukhwekhwe njengahana. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela lamhla sise testamenteni lelisha. KuJohane sahluko 6 verse 37. Konke langipha kona babe kutawuta kimi. Sotawucetselela sihlobo sami. Mina sengiphelela lapho nje. Jesu yindvodzana yaNkulunkulu. Mangabe khona longathanza kukwati kuthi ngingumuntu lonjani mina, ake ngicale lapho. Ungabuta indvodzana yami noma ngiphi kulala mabili. Ngeke ngathi kuthi ngangichaza kuthi nginjani. Kepha lengifuna kukutshela kona ukuthi makukhona umuntu longatiko emkhatsini walabanengi nginanga emathodzana ami. Makukhona umuntu lowati babe uNkulunkulu yindvodzana yaNkulunkulu levela ezulwini. Awuve phela naye seyakhuluma ithi konke la ngipha kona babe. Lapho sitholani? Sithola ukuthi le ndvodzana iyamatisa babe kuthi uyephana. Ithi lephiwe kona ngibabe noma kanjani kuyeta. Uyakubona labanye kumbe sebanako akahlupheki kuthi hawu kusho ukuthi babe ungikhohliwe. Uhleti uthulile. Uthi no, lokhu bekungasiko kwami. BekukwaPetru noma bekwaJohane. Kepha lokucondzene nami, lokuneligama lami, kuyeta kimi. Ngicela kungakuhlalisi mahala isihlobo sami kuleli langa lalamuhla, kuleli viki, kule nyanga, kulomnyaka. Kepha ngicela kukuhlalisa esiteshini. Kuthi lokunelibito lakho, lokuchamuka solanke uvela kubabe, kusendleleni. Lokunye lokucelile, kumbe waze wakhohlwa. Ngisho ungacela ubude kubabe uthi babe sekukuphi. Akutshele babe ukuthi hayi kimi sekusukile. Bese uthatha ukuthi hayi kusendleleni. Lokunye kuta ngesipidi senyamatane. Lokunye kuta ngesipidi selufuthu. Nalo lufuthu luyagijima. Kepha ematubane alo ngeke alingane newenyamatane. Lokunye kumbe sekufikile ngoba bekunematubane enyamatane. Lokunye kuta ngesipidi selufuthu. Konke la kupha kona babe kusendleleni. Ngicela kwethusa ukuthi lokunye kuta nemahwabayi. Emahwabayi labekathunywe ku-Elijah. uNkulunkulu wawancisha i-appetite yekuthi ngisho akudla lokudla lathunywe kona. Kepha lokuvela kubabe kuya kulo mprofeti ngeke aze akudle. Nekwakho ngeke kuze kudliwe. Noma uNkulunkulu uthume noma uphathise bantfu labakutsandzako loku labaphathise kona lokuta kuwe. Kepha ngeke bakudle. Ngoba konke la kupha kona babe kuyeta kuwe. Amen.